Ukraina mengatakan puluhan warga tewas dan terluka dalam serangan roket di stasiun kereta api Kramatorsk yang menjadi jalur penduduk mengevakuasi diri dari perang pada Jumat 8 April 2022. Dilansir Reuters, Pavlo Kirilenko, gubernur wilayah Donetsk di mana stasiun Kramatorsk berada, mengatakan sedikitnya 39 orang tewas dan 87 terluka. Kebanyakan korban menderita luka serius. Insiden ini dianggap Ukraina sebagai serangan yang disengaja oleh pasukan Rusia. Mereka ingin menebar kepanikan dan ketakutan. Mereka ingin mengambil sebanyak mungkin warga sipil. Katanya seraya menambahkan bahwa ribuan warga sipil berada di stasiun ketika roket menghantam. Kirilenko mengklaim roket yang menghantam stasiun itu berisi munisi tandan yang meledak di udara, kemudian menyemprotkan bom kecil yang mematikan ke area yang lebih luas. Munisi tandan merupakan senjata yang penggunaannya telah dilarang di bawah konvensi 2008. Lebih lanjut, gubernur ini mengunggah sebuah foto yang menunjukkan beberapa mayat di samping tumpukan koper dan barang bawaan lainnya. Kementerian Pertahanan Rusia dilaporkan kantor berita RIA mengatakan bahwa rudal yang menghantam stasiun tersebut hanya digunakan oleh militer Ukraina. Pihaknya mengaku bahwa angkatan bersenjata Rusia tidak menargetkan apapun di Kramatorsk pada Jumat 8 April 2022 ini. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan tidak ada pasukan Ukraina di stasiun itu. Українці, українки, усі наші захисники і захисниці, сьогодні був дійсно важкий день, емоційний. Відвідав наші міста на Київщині, які ми звільнили від окупантів – Стоянка, Ірпінь, Буча. Звичайно, зараз ця місцевість виглядає вже не так, як вчора. Тіла убитих людей, убитих українців вже забрали з більшості вулиць, але у дворах, у будинках вбиті ще залишаються. Міста просто розбиті, на дорогах спалена військова техніка, розбиті і розстріляні машини. Особливо важко дивитись на сліди куль на автівках із написом «Діти». Ми тільки почали розслідування усього того, що наробили ці окупанти. На цей час тільки в одній Бучі відомо про більш ніж 300 убитих і закатованих людей. Ймовірно, перелік жертв буде значно більше. Коли буде... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.